n'uruzinduko rw'amateka n'uruzinduko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye muri Repubulika ya Azerbaijan, aho yaganiriye na mugenzi we wa Azerbaijan ndetse akaba yari kumwe n'abantu batandukanye. Delegation yari iri kumwe na Minisitiri, akaba ari na Lieutenant General James Kabarebe n'abandi batandukanye barimo RDB, ndetse bakaba baraganiye ku bintu bitandukanye birimo ibijyanye n'ubwikorezi bw'indege nk'uko tugiye kubigarukaho. Tugiye garuka rero ku masezerano basinyanye, tuyarebere hamwe nk'uko inyandiko zasinyiwe i Baku muri Azerbaijan zibitwereka. Nitumara kureba kuri aya masezerano basinyanye, tugaruke neza noneho ku majambo batangaje bose, yaba Ilham wa Azerbaijan ndetse na Perezida Paul Kagame nk'uko tugiye kubigarukaho. Twese cyane rero inyandiko zasinywe hagati ya Azerbaijan n'u Rwanda zahererekanyijwe. Abaperezida rero batanga itangazo i Baku kuwa 20 Nzeri. Kwa 20 Nzeri i Baku habaye umuhango wo guhererekanya inyandiko zasinywe hagati ya Repubulika ya Azerbaijan n'u Rwanda, witabiriwe na Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Azerbaijan Ceyhun Bayramov hamwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ushinzwe ubufatanye mu karere James Kabarebe bahererekanyije amasezerano y'ubwikorezi bw'indege hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Azerbaijan na guverinoma y'u Rwanda. Amasezerano y'ubufatanye mu burezi hagati ya Minisiteri y'ubumenyi n'uburezi ya Repubulika ya Azerbaijan na Minisiteri y'uburezi y'u Rwanda, ndetse n'amasezerano y'ubwumvikane hagati ya Minisiteri y'ubuhinzi ya Repubulika ya Azerbaijan na Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi y'u Rwanda. Ambasaderi wa Azerbaijan mu Rwanda Ruslan Nasibov hamwe n'umuyobozi wungirije mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Juliana Kangeri Muganza bahererekanyije gahunda y'ubufatanye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubwumvikane hagati y'ikigo cya leta cya Azerbaijan gishinzwe serivisi rusange n'ubuvumbuzi gikorera mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Azerbaijan n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere cy'u Rwanda RDB mu rwego rwo gufatanya mu gushyiraho uburyo bugezweho bwo gutanga serivisi rusange ndetse n'amasezerano y'ubwumvikane hagati y'ikigo cya Azerbaijan gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga n'ishoramari na RDB ku bw'inyungu za guverinoma y'u Rwanda. Reka dukomeze ku nyuma y'umuhango wo guhererekanya izi nyandiko, abaperezida ba Azerbaijan n'u Rwanda batangaje amagambo akurikira. Ijambo rya Perezida Ilham Aliyev, nyakubahwa Perezida, yatangiye avuga ati: nyakubahwa Perezida, abashyitsi, baturage b'icyubahiro, mbere na mbere ndashaka gushimira nyakubahwa Perezida kuba yarasuye Azerbaijan. Twaherukaga guhurira i Baku mu Gushyingo gushize mu nama ya COP 29. Icyo gihe namutumiye kuza mu ruzinduko rw'akazi hano muri Azerbaijan. Ndashimira cyane kuba yemeye ubutumire bwanjye, kandi uyu munsi akaba ari mu ruzinduko rwemewe mu gihugu cyacu. Nizeye ko uru ruzinduko ruzaha imbaraga zindi umubano wacu hagati y'ibihugu byombi. Twamaze kuganira ku ngingo zitandukanye z'ubufatanye bwacu, kandi twagaragaje ubushake bwo kurushaho kuwagura no kuwimakaza. Azerbaijan n'u Rwanda n'abafatanyabikorwa b'inshuti, dukorana mu bigo mpuzamahanga bitandukanye kandi duhora dushyigikirana. Mu gihe Azerbaijan yari iyoboye umuryango w'ibihugu bitiyunze, u Rwanda rwahoraga rutwunganira, rwadufashije gutorwa, ndetse igihe ubuyobozi bwacu bwongerewe indi myaka rwasubiye inyuma yacu kandi rwinjira mu bikorwa byinshi byo gushimangira ubumwe muri uwo muryango. No muri Loni duhora dukorana hafi kandi tugashyigikirana. Ndishimye ko mu myaka yashize umubano wacu wagiye uba uwo kureba ku ntego no ku musaruro. Hari intumwa zitandukanye za Azerbaijan zasuye u Rwanda umwaka ushize. Intumwa z'ikigo cya Heydar
Aliyev Foundation zasuye u Rwanda, kandi ndashimira nyakubahwa perezida kuba yarakiriye visi perezida w'icyo kigo Leila Aliyeva. Yaranyuzwe cyane n'ibyo yabonye. Iterambere rikomeje kugenda ritera imbere igihugu cyanyu ndetse n'umuhate w'abaturage mu kurengera ubwigenge n'ubusugire bwabo. Turishimira kandi ko Heydar Aliyev Foundation yabonye uburyo bwo gushyigikira gahunda z'uburezi mu gihugu cyacu. Kiza imbere ko uburezi bukwiye kuba mu by'ingenzi bigize umubano wacu. Nabanje kureba amakuru mbere y'uko perezida aza. Sanga muri iki gihe hari umunyeshuri umwe rukumbi wo mu Rwanda wiga muri Azerbaijan. Ndibwira ko dushobora gufatanya kongera umubare w'abanyeshuri binyuze muri gahunda ya buruse ya leta ya Azerbaijan. Uyu mwaka kandi hari intumwa za minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'iza ASAN Agence, ikigo gitanga serivisi rusange, zasuye u Rwanda mu rwego rwo kurebera hamwe uburyo bwo gufatanya ndetse n'ishyirwaho ry'ikigo gisa n'icyo mu Rwanda. Twabiganiriyeho na nyakubahwa perezida, azanasura kimwe mu bigo byacu bitanga serivisi rusange, kandi tuzishimira gutanga ubufasha bw'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi kugira ngo u Rwanda rubashe kugera kuri serivisi nk'izo. Twavuze kandi ku mahirwe mu rwego rw'ingufu ibihugu byacu byombi biri gukorana cyane muri urwo rwego. Twaganiriye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho hari amahirwe yo kongera ubufatanye. Icyo dusigaje ni ugutera imbere mu guhorana ibiganiro kenshi ku nzego zitandukanye, koherezanya intumwa z'ubucuruzi z'amaminisiteri atandukanye kugira ngo dushakishe amahirwe yo gukorana no gushora imari. Nagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu mishinga y'ishoramari mu Rwanda, kandi nizeye ko uruzinduko rwa nyakubahwa perezida, ibiganiro byacu ndetse n'ibiganiro bizakurikira ikiganiro n'itangazamakuru bizadufasha gushyiraho urufatiro rukomeye mu bufatanye mu rwego rw'ubukungu n'ubucuruzi. Dufite umubano mwiza wa politiki, rero tugomba kugera ku rwego rumwe no mu bindi bice byinshi. Ndongera gushimira nyakubahwa perezida kuba yasuye igihugu cyacu, mwifurije kugira ibihe byiza hano. Iryo ni ijambo rya perezida wa Azerbaijan Aliyev, yarari kwakira perezida w'u Rwanda. Reka mbagezeho rero ijambo rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Thank you, President Aliyev. I want to, first of all, thank you for the invitation to visit Azerbaijan. Murakoze Perezida Aliyev. Mbere na mbere ndashaka gushimira kuba mwanumiye gusura Azerbaijan ndetse no ku bikorwa byose byabaye muri uru ruzinduko. Ndashimira ko habonetse inzego z'ubufatanye ibihugu byacu bigiye kwinjiramo. Hari n'ibintu byinshi duhuriyeho. Nyakubahwa perezida, hagati y'u Rwanda na Azerbaijan, ntekereza ko twubakira kuri ibyo duhuriyeho kugira ngo dukomeze ubufatanye n'iterambere. Murakoze kwemera ko ibyo bigerwaho. Tuzayoborwa n'ingendo zitandukanye, imbaraga, ibiganiro ndetse n'ubusabane bwagiye bubaho hagati yacu. Ndishimira kandi uburyo intumwa zinyuranye za guverinoma yanyu ndetse n'izacu zagiye Baku, aho hari byinshi twagiye twigira ku byagerwaho binyuze mu bufatanye. Dushaka gukomeza izo mbaraga no kwihutisha ibikorwa by'ubufatanye kugira ngo bibe ingirakamaro kuri twese. Murakoze nanone kuba mwarafunguriye igihugu cyacu ubu bufatanye butanga n'uburyo bwo kudufasha mu guteza imbere inzego zimwe na zimwe nk'uko mwabivuze perezida, mu rwego rw'ingufu za peteroli ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro.
nanone negereje kureba n'amaso yanjye uburyo bwashyizweho bwo gutanga serivisi rusange muri Azerbaijan. Mu Rwanda dufite uburyo bwacu ariko bukaba bwungukira cyane mu kwigira ku buryo bwa Asani bumaze kugaragaza ibitangaza atari gusa ku isura yabwo ahubwo cyane cyane uburyo bwagejeje ku baturage b'igihugu cyacu. Turashaka kubwifashisha mu kurushaho gukomeza izo serivisi. Ikindi kandi ndashaka kubashimira Perezida, nababwiye ko nabonye iterambere rigaragara mu gihugu cyanyu kandi ryakataraboneka. Murimo kandi gukurikiza inzira yo kubaka amahoro. Nabonye amasezerano y'amahoro mwashyizeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narabihariye kuko natwe turi muri icyo gihugu dukorera amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri imbere yacu mu kugera ku bintu bimwe na bimwe, kandi nashatse kubashimira kuri ibyo. Nyakubahwa Perezida, mugire icyo mwibuka. Mufite inshuti muri Afurika, mufite inshuti mu Rwanda. Turifuza gukoresha iyi gahunda y'ubufatanye n'ubucuti hagati yacu n'ibihugu byacu kugira ngo tugere vuba ku ntsinzi no ku iterambere. Murakoze cyane. Nanone ngira ngo rero muraryumvira neza ijambo rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavugiye muri Azerbaijan, aho yashimiraga mugenzi we wa Azerbaijan Perezida Aliyev, aho bagiranye ibiganiro byiza cyane, ibiganiro biri productive, ibiganiro bifite inyungu ku gihugu cy'u Rwanda, ku munyarwanda uwo ari we wese nk'uko mwabyiyumviye. Ni byiza cyane, ndabashimiye kandi namwe mwakurikiye Pilot. Ngira ngo murabizi neza ko ari twe tubagezaho amakuru aba akigerwaho, amakuru meza, amakuru acukumbuye, amakuru atarimo ibinyoma nk'ibisanzwe. Kandi kugira ngo mukomeze ubane natwe ni ugukanda subscribe, nkabibutsa ko gukanda like ari byiza cyane, mugatanga ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below, ubundi tugakomeza twibanira 5 kuri 5 mbagezaho amakuru namwe mukayareba, ubundi ibintu bikaba uburyohe. Ndabakunda cyane.